كرم سلام 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 التخميت وعلود حمد اللهم يي كما ياللهم مسكر مقرب سلازل ذا جراح نقرب لنا بزغزا مسلني anyway يا اقدمنا قارحن مصحنا حبش education باي ذا واي نغو سرحنا فيديو قرب نقلقل السماعات سمعت فتره مسلني مجمريا جوك هايكونن تي تأمر قريمنا ስለዚህ ተናይንተ ወብዛዕባቲ ትንቢት ዝተባህለ ቪድዮ ቁርብ ተቆጢዕኩም ይቅረታ ትቆጢዕ የብልኩምን ምናዳር ሃይማኖት ሰቡና ይኩንኩን ኣነ ወራውና ብነረይ ቶም ብዛዕባ ሃይማኖት ዝኽሉ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎ ክትንትንዎ ደስ ይብለና ግን ኣነ ከም ዜና ምስቲ ኢኮኖሚ ምስ ቁጠባ ምስ ኩሉ ዝተኣሰር ስለዝነበረ ጥራሕ ሕምጽዮ ስለዚህ አቡ ካይተረዳና ስምዕ ዝፈጥርናልኩም ሶሪ ብዙሕ ታዕሽ መጽሐፍኩም ማለት እዩ ስለዚህ I'm just the guy who I just want to laugh and joke ሰልካ very serious ክትከውኑን የብልካን ማለት እዩ so apologize for that ከጥሙቶ አብኹም ኹዲዮ ኽሪዋ አይደለ ኣነ just simplify ገርኩም simple አይዋ ናቱ ትንቢት ዝብሎ ዘሎ ሓቅነት ኣለዎ ዲ ይብል እንዲዩ I don't know I don't believe it that just to me yeah ነቶም ከላታት ንገርፈሎ so ናበረስና ክንመጽእ ኣሕዋት ያ ናይሎም ዓንቲ ከም ትሪኦ ዘለኹም ኣብ ትርእስቲ ትራምፕ already በይንሎ ሕጂ ባይደን ከመላ ሃሪስ እናኽንዛረብ ማለት እዩ ያ ትራምፕ ጽቡቅ ኣይኸይድ ኣሎ ናይ ብሓቂ እሱን መደብ ኣሎ ክዕወት ምዃኑ እዩ ዝመስል ሕጂና ናብ ዲሞክራቲክ ኢና ክንመጽእ ሶ ኦቨርኦል ክንሪኦ ከለና ሎም ዓንቲ ንፕሬዚደንት ባይደን ዳርጋ ኮንቪንስ ገይሮሞ ዳርጋ ኣዛሪቦሞ ዳርጋ ተጠራጢሩ እሞ ሕራይ ቫይስ ፕሬዚደንት ማለት ካሜላ ሃሪስ ክትክእሎ ድያ ንትራምፕ ድፊት ክትገብሮ ትኽእል ድያ ክትዕወት ትኽእል ድያ ኣነ እንድሕር ገዲፈላ ዝብል ቃላት እዩ ተዛሪቡ በቲ ኮይኑ በቲ ክንሰምዖ ኢና ኣብ ትርእስትና ዳርጋ ባይደን ካብ ስርሑ ጠጠው ንኽብል ፑሽ የጋጥሞ ኣሎ ኦኬ ዳርጋ እውን ሕራይ ዝበለ ይመስል ነዛ ርእሲ እዚኣና ክነፅድቕ እቲ ሰሩስና እንታይ ይመስል ማለት እዩ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ኩሎም ቶም ወሰንቲ ፀለውቲ ብምልኦም ኮላስ ካብ ናንሲ ፖሎሲ ቻክ ሹመር ኩሎም እንዳ ባይደን እንዳ ኦባማ ብምልኦም እዮም ዝዛረብዎ ዘሎ ሕጂ you have to stop so እንታይ ኢሉ መልሲ ሂብሎ ንሳቶም በቃ ክሓስበሉ በሉ ሕራይ እንድሕር ካሜላ ሃሪስ እውን ጽቡቅ ጌራ ክትምልሰሉ ወይ እውን ቤት ክትገብሮ ትኽእል እንድሕር ኮይና ትራምፕ ሕራይ እዩ ዝብል ዘሎ ዳርጋ ሶ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ክንፈልጥ ኣለና ባይ ኣውገስት ዋን እውን ሓዲኡ ከፍልጥ ኣሎ ምክንያቱ you know ከም ትፈልጦ ሰፕተምበር 10 እቲ ክትዕ ክመጽእ እቲ ዲቤትን ማለት እዩ ሰፕተምበር 10 ሲ ባይደን already done is done you know that so ከዳልዋ ኣለዎም ንሳ ክትመጽእ ኣለዋ በቲ ኮይኑ ተሪፉ ከም ዝመስል ኣብ መወዳእታ ዳርጋ ሎም ዓንቲ በፂሕ ዘሎ ልዕሊ 60% she's going to be the president ንሳ ፕሬዚደንት ክትከውን ንሳ ጥራይ ዘይኮነ ፕሬዚደንት ክትከውን ንሳ ምስ ትራምፕ እውን ክትገጥም so ነዚ ኢና ህሪ ትሰርስና እንታይ ይመስል ኩሉ ሸዓብ ትሰርስ ኢና ክትል ኣሕዋት ስለዚ ላ let's go with it a little bit መጀመሪያ እዚኣ ተቀዳመይት ሰርስ according to CNN today ማለት እዩ so let's see it's breaking news on the Democratic side a new setback for President Biden a diagnosis of COVID in the midst of increasing pressure from fellow Democrats for him to exit. All right yeah thank you by the way you know Biden he has a COVID test positive kind law test positive ማለት ሕዋት ኮቪድ ሒዝዎ ለሎም ዓንቲ ኮይኑ ግን ናብ ኣየር እንዳኸደ ናብ ኤልኤዲ ናብ ገለ እንዳኸደ ከሎ ያ ናብ ላስ ቬጋስ ማለት እዩ ላስ ቬጋስ እንዳኸደ ከሎ እዩ ኮቪድ ተታሒዘ ኣለኹ ንግዚኡ ንሓደ መዓልቲ ንክልተ መዓልቲ ድዩ ዋላ ክንደይ ክወስደሉ እዩ just you know ተነፅሎ ተገይርዎ ኣሎ በይኑ ገዛ ሒዝሎ ማለት ከም ትፈልጥዎ ስለዚ ረኣይዎ ኣሕዋት ካብቲ ኣስካላ እንዳደይቦ ከሎ ረኣይዎ look this guys what he's doing I think so it's good to say thank you and bye and I love you guys ምባሉን ጽቡቅ እዩ so look this the 2024 race. The president abruptly calling off an event in Nevada, his schedule now appearing uncertain
at this intense. So the way he نبت سكالا خدي كولس إسدان بحقيقة كيدا بحقيقة خيدا لوجا من ترتر كودي بلا still Trump كم زرع خموت مالي تهاريمو still بتي تهاريمو تزاجيله بأذن خي ترفس fight بالنير no so yeah so عند شو منتن عمد أنا سمعنا حالنا عمد في اللي علو of course يرد عنا سلسة عمد في اللي كم زلون في اللي دنا جن كوينو جن or like if you want to fight we want that energy like you know we want that energy أنا نبعلي ديمقراطيك مريسة أبز حلفني ني بايدن مريسة so هجي دسبلن تاعي علامة خانزبل I don't want just say public أبز خزارة ولا أيدلن ماريت so we want somebody who protect us who just very strong person كوينو like كحسبن تبوك سرح نزغل زي نسخ نزارب قرب جزين دا وصلوا about 30 seconds وصلوا زلون حالنا قال كزارب ماريتي so look this moment of turmoil from his campaign. You see him on your screen there. Looks like he's having some difficulty getting up the stairs. Yeah, he has some difficulty getting upstairs, like to the stairs, ماله. So برتعو إنه يخسك المعلومة مالته. I think so. He should say thank you and then goodbye. I love you. That's all the most important for him مالته. تلاقي سك حزاق لالو. Get more on this breaking news. Okay, تا breaking news تقندي إحوات زي أسمعوا زي أتقندي main مقطعنا زلا سلزي على نخال كالسرساتون. From the Democrats, Jeff Zeleny has that. Jeff, what are you picking up? What are you learning? Well, Jake, we know as President Biden is flying back to the East Coast tonight after testing positive for COVID, as you said, and cutting his trip to Las Vegas short, we know that he is facing a potentially a new moment in his campaign. He's been hearing for the last several days from Democratic lawmakers, officials, and others about their concerns about his path forward here, and talking to a senior Democratic advisor tonight who is telling me this. He said he believes the president is being, quote, more receptive to these calls of concern. He goes on to say this. All the right, private conversation. Okay, let me change this, guys. Okay, more receptive مالت أحوات وجب بزح كولي متوه. Almost دارجا خريقكم يدحر شر دارجا سوسن 5% Democratic you have to step down يوم لما ذلوا سوسن 5% كميتي 35% يوم kids بلوزلو مالتي زي قبل كل خلنا أنا بعد شاك سمور مسيحة بعد نانسي بوليسي مسيحة تن حلفتي أما خيرت قلنا نزارب زلنا خلونا يكونن ترى سبعة يكونن مالتي so أجي أتي more زبلوزلو like أتوكرو غيرلو so okay then like do you think guys راي أنا الحوار ده كمال هيرس كتموجته تخيله كتحالفه تخيله إذا كتجبره تخيله نزبل إذا اللي تعلمه لسه ده ولا نانسي بلوسي وين أبزين هلا قرية خمس ألكم يده حرام يجرشة. Conversations with the Hill are continuing, this advisor tells me. He's being receptive, not as defiant as he is publicly. Goes So receptive مالتي وتقبل النتجر له هجى آمين له دارجة سوسة سبعة خميتس he's done. So how قارص أو مخانو نت president week أنا تيجي campaign كو قارص أو مخانو أمين زل okay somebody needs to come مالتي. So no matter what by the way أبزي خلوه no matter what I don't think so nobody can just defeat the Trump okay. Again democratic اتحنت أمارات زل تمازس عزيام okay Biden you did this نحنا بخمس بسنك هذا سعرنا بسنك خمس خينا قال he have to step down. Done is done okay. نسون نحرس step down كونه at least by the way نحن حتى فيديو ريكومند تجرا لا ترامب اللي حرمت إنت خص ألوانا خير نحنا كم سدتنا بينا فيديو الصراحة نحن كدالو لا نعاحي زي أحمد زي مالتي مصري أبتنا immigration and taxes and خالق مالتي أبزيجن بك بايدن he cannot make it or like JD let me say that JD Vance Trump مريض was a lot you know what he had a speech عن تبغى غيره ناي 35 دقيقة حدش كله خنا بزعدي أوباما يتمرز اللي 2008 أتقول عدي مالت أوباما energy نيرو حيل نيرو this guy also صور 3 عمدي صباح maybe analyze قبل خفتني هذا فيديو he's so strong so from now forward maybe 10 عمدي شو عمدي كلا عمد I don't think so democratic كون زحزوا maybe جاء خلوني غالب زحوات أبتكم منطقة كمل كخمسة بالكلا خايت بلو so جاء خلون ناتي analyze ناتي بن زري أزل له candidate ني democratic أيرن زل لهم ساعزي okay alright Trump is gonna be done 4 عامات مسكرة Trump هجى كوديو no more شو من عامات فكرك already 45 مبلغ 4 5 كيديو هجى 5 مبلغ 4 7 كيديو نبلغ لنا there is some magic تزي تفتيرو مالتي
so done شمون عملت done so من يخيل مسيلكم the guy the vice president guy it's a JD Vance he's so strong he's like very very great person I'm telling you what بحكي مصفتني is copy Obama the way he's strong the way he talks أزرار بأوسي energy زلوا زربا زربا so نحنا حيل زلوا زربا إن عندلي مخنياتو yes كم زي سرح وات بيأسي ثلاثة نجار خسر بيأسي مخنياتو رايو إتهم كونغرس كل تعين كونغرس هم زلوا مال senator and then house زي أتم house about 400 ثلاثة حمشون قدري senator 107 زي بزرق وتحجز إمام سرحوا سلازي زي بزرق سرحوا نا president يمثل president final law يقبره ويك assign يقبره قال بالتفلي نجاري president executive order تصعف سلازي نحنا president وسان president إذا اللي نمبر ولا more كمز قبره يكون مخنياتو بمولهم تم كونغرس يوم سرحوا تسرح أبتيل على 400 اللو أبت حدا سيناتر قال على 100 اللو then house أب white house هنا لو نيب عالم federal بينهم treasury department بينهم treasury department federals senator house white house كنت يقول لنا حموشة senator نيب عالمهم okay house representative نيب عالمهم treasury department نيب جنزب نيب عالمهم federal نيب عالمهم white house كان نيب عالم حموشة عينة good اللي يمزلوا سلازي he didn't have that stress مالتي so we need somebody نزيم كل زخل energy زلوك سمع زخل بقى سب easy اللي it doesn't mean president هون كاتوسنا يكون أنا بيأسي yeah no power يبل كان تخصص إن حرقة لغير كاكو تخصص كير كان أب supreme court تخيلكو supreme court غاتا دوكو بلاك خيلي جاجا لو مالتي nowhere to go you cannot بايدن كنت جيزة كوفتينه بايدن كون أي تمرتي كانسل قبل لكم إلنا كون إحنا كباب 400 قرش نخفل نورحيكو كنت جيزة لنا سوسا 7 حلنا لون مالتي no he cannot do that كيلو قصيلون بايدن كو جنابنا لما عنده وصلنا بريبابليك كل التميلين جزا خسر حبلنا أو تيوا he cannot do it nobody can do it so highly يلن power يبل كان you have to be get together to congress يسرح نصهم تسمامي عمم الموضوع مالتي so أبو دحان قصيلنا another video مالتي هجي so أنت عايز له Biden is done with the legacy okay he's doing great and thank you so نزالوا مع أنت تقبلنا مركبه I hope أبز خلطة مع الزي نسمع نخون بايدن like resign كيرو نسنا بترتو كما له هرست تمثل at least نتهزبي نمأمني fight من البار مالتي that's all right my second source let me show you that was on to saying talking about Vice President Kamala Harris who initially he wondered how she may fare in a campaign should it come to that. I'm told now he's asking questions saying do you think Kamala can win? That's a question. What do you think Kamala can win? All right, I know you. Hey, Mr. Biden, he cannot even win. Do you think Kamala can win? That's a big message. What? It's gonna happen. كتعود لكم تحاسب الحرية له already نحرا 100% نيرو ناب 7 قص ناب 6 قص work down كوين له مالي السبب. alright نعي كم زي لكم الله سمعكم بزح كل سمعتين الله سمعكم غلي. Do you think Kamala can win? I know she can win. I don't know if there is any magic مالتي كم زغل شعكن بلا مال magic تتفتر طبعا ولا خدعودون أي مثلاً جن optionنا it's better than Biden مالتي. Alright, let's get it, the second source. أنت أتبل صباحنا بتروح تخطوط على لك إذا بلو مالتي. I know بري ما بتذكر خيب كامش. Let's get it. أنت إلو مس أزيو the or really the بحال أزيو نفع تخونه تنتظر. Is an opportunity for Donald Trump to use this moment to change. Bill O'Reilly, do you believe that I am being, I'm in Little Bo Peep land, or do you think there is such an opportunity? No, this is an opportunity, but let me walk through a couple of. He's right. This is a great opportunity. What this is, but Trump. He's lucky Trump. You know why? Republican, no way, 100% Biden khona loyal. They know they're gonna win, Malik. 100%, they need Biden to show up. Abzi,
ጎስጓስ አይገበሩሉ ዘረባ አይገበሩን ባይደን ከምዚዩ ናይ በለን ትራምፕ አይሰማዕኩምን አስተባህሉ ለንቀደ ትራምፕ ዛዕባ ባይደን አይዛረብን ሄጂ ምክንያቱ he know he's gonna win በቃ ከዕወት መኻኑ ባይደን ክስዕሮ መኻኑስ አዝዩ ተአማሚን ሎ so the Republican they don't want to say any word 100% ባይደን ክመጽ ይደልዩ አለው ምክንያቱ just you know like gifted ማለት as a gifted you know ከም ዝኾን ዘሎ ስለዚህ let's see what he's saying this guys ንስማዕ ያኻ ነዚ things before we get to that. Number one, I hope NewsNation's going to give me a very large bonus for telling the world that Biden would not be on the ticket. I did that on June 30th, I believe. And then this guy he speak June 30 خاو جمير تزارب لنا دلو نفعنا history سبي is like kind of analysis I got all kinds of scorn. And the only reason he's not out now is because of Jill. Jill Biden saved him. I can't. How did Joe Biden I save can't him? confirm this. Jill Biden saved him. How? I can't confirm this, but it's possible. Wait a minute. It's possible the Democrats might make the announcement that Biden is, for health reasons, retiring tomorrow. That's the point. Okay. Maybe Biden retire كجبر لهم صباح زاربهم ديمقراطيك صبينا زلنا هذا كوفيد حمينا بإله خير الله خمس رقمه سأقوله مالتي so hope أبو صباح if you think نانسي بلوس عنده وانت زاري بامسود ويلات له خمسة عد حنتا إلى الله private يا مسود رخيباته so تشاك شمور كأنا سيناتور حلاف وانت زاري بو نانسي بلوس مالتي حوات ناتو نايك ما advice نبرتي أصيلون هجنا ديمقراطيك مراحز ناي house representative نبرت مراحيتها مالتي هجت رتاوت يا خبيلا زلا she's so support and she's great lady مالتي so نسمع ناي اتهم كندي أكايت وكا مراحتنا تيوم so I didn't hear أباما ولا حنتي بلنا بسمع عايز سمعنا زل لمبر كالو كلهم stop لولو سلازي صباح دي دحر صباح دي at least كرمي أغسطس 1 كرمي ورح شمنت على حادثي we have to hear anything we have to hear something قال نجر كزارب خلالو no matter what معواتو اندحر سرام زي ترفو خينو نسو بطبو خيد كم زندا بلو خلو ورد I don't know he's so smart my baby I don't know it was that one let's see what happened Blunt Trump speech. So Schumer, and you use the right word, Cuomo, weaselly, no shock to those of us who live in New York, basically told Joe Biden today he can't run. Yeah, شاك شومر كان معلش شاك شومر كان ناي سنة حلافي نتم يد سبح إذا حلفوا مي so tell them that بقى قد عوض هاي تخلنا stop أكو أرزو ما هني هذا أوكي كلهم من دحرب لخال اليوم what's going on Mr. Biden President Biden that's the question so I know the جمهور like you know of course تسمع كاي جمهور كاي plans جمهور كاي زحان سكاي نجار كتب قارط عدل that makes sense again but like you know the road is not clear for you to make the hand you have think something about it it's already nobody can just go ahead and then I believe okay let's see it police malati time الحوات نرأيه overall yeah Trump 7% yeah like that I already buried let me back to you I know so yeah so look this what Kamala Harris is 50 cents. Joe Biden is 37 cents. He's back war. مغنياتو زعنت بوزبلا مسينن نسا whoa my bad even right 52 cents Kamala Harris like Joe Biden ka 38 cents ማለት 52% ናይ ዲሞክራቲክ ሓላፊት ንሳ ያኽትከው 38% ka Joe Biden ማለት so overall እንደ ሕርኢና يبزي like he's been ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ከባቢ ጁላይ 11 ሓሊፋቶ ነይራ እንዳ ድሕሩ ጋብ ተፈጢሩ ብዚ ኣኖ ኣይከይድነ ጀመርኩ ስራሕ ቅጽለ ገለል ነር ሰሎም ማዓንቲ ምስ CNN ኢንተርቪው ዝገበሮ ናይ ካልእ ዝገበሮ this guy is downward to 38 ንስኻ 52 ኣሎ so I think he's done guys so in the many president khon nizibel gen rayo Trump is 65 Kamala is 27 and then Joe Biden is 20 sorry that's what it is so but you can bet Trump if there is any magic زي نفلت نحنا قال magic انت مزيت رحنا خنبل نخل مال still I'm just saying that the guy the vice president Marit was the guy he's so smart he's so humble ka
Vivek was the Indian guy was great, but this guy, when I seen that he's so identical, he's so humble, he's so great, and then he speaks good. So this guy, even Trump, he's gonna be the next. That's what I did. Republican is building, malati. So overall, انتهى خوينو نزل الحتة. I know أبزي نايمرج أبزح جزينة تفعلنا حواتي قرتها مخنياتو very important. I know تفعل الناس كور برسعنا لنا نجزي very important. ما بقى سنا نسيا why stack is running why كله real estate بزي إنا نخيزلنا بزي السيت قندنا هنا مسرات كساب زخوني كلا أيقونن. So COVID infected كوين خم زلوا نابل خير خم زلوا يو تحبريت أخول زلوا. Just if you want to read something, you guys can read it. But overall, like the way he's going in here is. This is what I want. It's a private conversation with. I just want to show you to. I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am just feeling good. And thank you everyone for the well wishes. I will be isolated as I recover. Okay, during this time I will be continue to work to get a job for American peoples. Okay. The most candidate person, Democratic, Adam Schiff. This guy is the most important Agadasi Democratic National Committee. The guy. This guy is his pushing him hard. The Adam Schiff Mallet. This is the most important guys. So Kulomun, come with now. Let me show you this. Nancy. I think so. Nancy plus one private talk Ramsum. I thought I seen it. All right, nice. Yep, I found it. Three of the Republican National Convention just wrapped up here in Milwaukee in battleground state Wisconsin. Senator J.D. Vance of Ohio introduced himself to the party and to the nation as Donald Trump's running mate. We don't have to listen. Nancy Pelosi private told Biden the poll shows that he cannot win. We'll take down the House. That's all. Nancy in the Herkom ila. This is a big mallet حوات. Nancy Pelosi الحرزة فلت وخونكم بالك Nancy. Nancy Pelosi, let me just show you this. She is the most important, very known Democratic, the most valuable person in Democratic Malaysia. Yeah, here you go. She's privately talking. So just done is done Alato. So he's gonna be done. Nissa Andi Captain Adam Chief and Nissa. So everybody has talking now. So hope Abzi Lomwitz bah Nahlaka Adam Chief Tazari boy. So everybody he's gonna say just hey, thank you God. Chuck Schumer can halakum Zikana Senator Halaf Malit. So Chuck Schumer, Adam قال نانسي زيهم كل يوم and Nancy Celestium so far they said it done is done. That's the most important, the most valuable of democratic سبات مالت. So that's all. حوات ولا حنتي كلا حدش نقدر يبلنا سيئت قندي. So we need Biden is done and then we'll see what is gonna. Let me read some comment كابزي ناتكم وراي. All right. بايدن بتخكل ابزا هاجر بزح حاجه قال ياس بري ياس يلك بزيد ما انا مسكن اوكي تن سي ناي مرچ غداي كن ترامب يفولو بايدن يعرف ترف هوت يتحقق I know بري yeah he's right yeah well we want somebody too like you know he's a smart guy yes بري كن من تا يا سي تاكل اب ارغت you know what just as
So we have this guys, by the way, the vice president زله جورد 39 عامت እዩ very smart you know تصبح كم ساعتها فيديو بحوات he's so smart like أزرارو بلوك ماله like كحاسه humbly like almost Obama هو انت سمعين لنا عم عليه تصبح كم ساعة ورد 39 عامت so we have a feature and again ab Ohio he started what kind of something he started ab bachelor degree girl and below like and I low degree one ab يلا أسمعوا على زبالة university. So this guy is so smart and then yeah he's coming. Republicans they have candidate مالت كلهم بفيكون بعلوهم بس أيو Republican has a youngest بفيكون بعلو ودي 38 عامتي he's so smart too he's young نبعلات هقول نيمنا so there is a lot in Democratic side we didn't see that much I رأنا لنا سافيجي Kamala Harris, no potential. Yeah. Agree, Barry. So no potential. I'm with you. But what we have we don't have an option. So very true. You're right. ولا حنت إن ترامب ولا حنت تقبل يدخلنا Kamala Harris. Again, at least let's do this way. At least instead of إيدو قايد حقه بايدن عند حرارة كيبو أنا سافايس كسب دخلنا نساونكو جن ده خدقبريا أنا عام كتل زخنا وكنت مرت يا maybe نساونكو hey I just need to find out somebody خبلي خوليم راش كسب أغسطس حدا عدل علىهم كمرت خوليم again she is ready to do that so أمارات يلن أي ترى لولن نزي بتخيل أي ترى لولن بايدن كأيو أتحليل وأنا جر مالتي strong زلوا مسؤولون نسوا cognitive كوينو بدحرت راح خير زلوا مالتي so Trump 70% win yeah he's about that okay let's get it Barry. All right, then things will be much better, and then we'll if Trump comes to the power, and then the whole world get peace. All right, let's say this. There is something observatory, and can follow. There is some points. All right, strong side night Trump. Strong side night Trump. Ab night kotoba night wushti au USA is very strong. Okay. ናይ ጂኦፖለቲክስ ከዓ ምክንያቱ እዚያ ገር ፈናኒ እዚ ዓሻ እዚ ዓይነቱን ቁርፒስ ክርከብ ይኽእል ዲፕሎማሲ ባይደን is the best immigration Biden is the best so ዝርዝራር ከነም ጽና ደሓን እጅ እንታይ እዩ ትራምፕ መጽና ኦፊስ መጽ am going to say ክትርዝ ዝብለና ዘሎች ናበት ክሰጎሜ ከባቢ 10 ሚሊዮን ሰባት አይደለም ዘሎ how is going to do it we'll see what happen mostly as immigration نحن immigrant مخنا ኣብትና هنا ቁርብ ተጻብቕ ፍጠር ይኽእል ኣብትናይ እንታይ ሓስብ መስልኩም ትራምፕ ኦኬ እዞም ኩሉ ኢሚግሬሽን እንድሕር መጽኦም ምስ ዲሞክራቲኮም ዝኾኑ ሶ ጽባሕ ንግሆ ክንዕብለልና ዛ ዓይነት እዩ ኣብቲ ላይክ ዩ ኖ ብላክ ኤንድ ዋይት ዛ ዓይነት እውን ኣለ ካብኡ ማለት ሕጂ ኣብኡ ዓይነት እዮም ዘለዉ ሶ እዚ ዘምፅኦ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ቁርብ ጽልዋ ክፈጥር ናይ ብሓቂ ዓብዪ ጽልዋ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ናይ ኢሚግሬሽን ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ እውን ዲፕሎማሲ ንባዕሉ إذا كلنا أب نحرد النايتو تزيك فيلن كأطوي بلنن كم زخف لالون كوتا نايم رجع نايدج بحايلو بباور قالنا قرق فترة نحرك الكينو يس إندر كينو جن إذا خلوا أب geopolitics شجرنا إذا خلوا نري أزلنا ناي inflation شجرنا ناي قله inflation نسج مري أب بايدن كعم بيبو مالته so geopolitics كن أب بايدن هجو weakness يزلك أو يزبل زلوا أنا تزهوني روجا أم تفترني بلازل أنا تزهلني را inflation أم تفترني بلازل سنة نتهز بخطر له خلي مالت كتر له قبل كله نتوش تعدي صبوك هون خلي doesn't mean وش تعدي بحان تعدي خسرك عملت كأكون you have to have like you know important exports كل شيء على نعمل بس بعد China عند ترى ركعات كي تخلها بس بعد مس كل عند ترى ركعات تخلها مس كل عندنا هاجر عند حتى ترى ديكا it's gonna be kept again we don't he's the only one option we have now as American he's the only one option we have so yes I am democratic Emma I am democratic yes I am ማለት እዩ so ኣብዚ ሓለፈ እኔ democratic መሪጽ ህጅውን democratic ዘለዎ እጅግን if Biden is here it's not worthless to me ማለት if somebody there we'll see what happen so yes I am so بتخكل እዩ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ዋይስ Trump is the best نوشتي ولا أنا نبعلي كم business وننا إيش سي تقمناتو رخيبنا هنا أبزه جهودي أب 2025 تهيبنا زلونا tax benefit كوك أرزي almost 25% is carrying a lot of money خاصة تكبر مالك هجي السوق أرزي yes personal كتك أنت خلها business لزلك خالك جين حفشة what is the diplomacy we need diplomacy مالك maybe
اوكي دبلوماسي عري خلي كم زخوني خلي زي يانج زلو فايس بريزيدنت ناتون كمصي خلي صبق كمصي خلي يوم دحرينا وسي ور هابن كنو اجن ابتنا ايميجريشن شجر كفطري اوباما 157 كأتو إلو ناي فيزيكال ييرز ديزاين زغبرو ترامب سمت ناب 37 يقولجو ناب 30 شيء يقولجو كم 150 ناب 30 شيء دروب جيروا انا حدا بيرسونال ابو تصلو خي بسدراي مالتي سجخا كاب طري 16 مسمطون first word زي انا سمع نا immigration the main topic نسا احمد مالتي the inflation we control the inflation inflation is done it's okay the main topic is immigration كتمزح so what he want the immigration we need that سبات كاللوان we are like 9 million short in دحر نبل علينا خوينا 9 مليون يكون حزبي اللواني اس ان دحر نبل كنا وكما تصلهم دوكمنت كتبوا مالك تراي جست يو نو بوليسنات كتعراري من خاتم رفيجيوم ولا انتايم زتات نغرات راحتر مس فعل تشاينا مس 1.4 مس قال بليونز اوف بليونز زلوان دحر كتواتر نسخات صار كونكا ينت كابيتال ينت لايك ليبر قلبت كليو خايم قلبت كاسب لك امريكا من نبابرو سلاز خبره احوال من نبابرو سلاز خبره I don't want to say this but instead of قلعه كلبه خاتعب بساعات so what is the people قلبت يلي هذا هاجر وسب حرار كوفي لبس انا عملت بالعلين بتحتين زلو غزا قلت يوم عاريوم بروفيشنال اتيوم حلف ذات تحتي زلاس شي مس غفرمنت ياسر قول عيبلا العلي زلو حدا قول علو العلا زلو قول عيبلا so this is youngest يوم one قول جا عنده ولا كله نساتم يبلا من هجي انت زلو خص اتي feature it's going to be different احوات we need somebody in here so anyway let's skip تسفيت انت تسفيت زرو بيفيك روزمان ترامب كمرصي بحال نيرو انت there is حانت قرب ستاديز قبركو هجي ناي بيفيك I think so he's comes in he's a good one he's a business guy he's so smart I sent him انا بعلي تتصبيه نري I don't know why ግን كريو خلخو ناي JD he is the most expert guys أبيراق نيرو تهدر كوينو educational نسي بلس بلوغاز نعلو كاب إيراقون أبزيم خميز بلا متحف تحيفو بزحنا أبنت ناي مستست نبرا سبيو ننفس قد عوانا 10 عامت مستز بهالايت عمن كمزي مشالكا كمزي بعدنا فترينو عبيمو بحر عز خون مشالو كم عين التعبي عبي حدا صعدا خينا أنا حماق عبي كن ببلج أزود درجة tested زخونة سبي صباح كم تعرف حناته so that's why he chose it مالتي but at 2022 by the way absent عتيسو he's brand new absent كأدخله he's brand new عمتي بك عمتي اللي كغير زلو أب عمتي خا like vice president خنتل the vice president خا Trump is done he's gonna be a president I'm telling you that word if there is something but he's gonna be a president مالتي so yes Vivek was everybody wait Gerwonero again nobody it's not showing up I don't know if there is something so thanks guys صباح دحان كم time سلناتو so صباح كنرينا so overall this welcome to Trump everybody بريا كنت حقيس الله خير كله so let's welcome to Trump and I hope دزلنا يخونتات خلي غير يخون هجون ناي عنده بصراحة كوا فيديو حوات حماق كثير وايد لني أنا I'm not أب هايمانوت نفع يكون maybe جايجاتات في الطريقة اللي بقعتي واللينك التي باللينات I'm just a guy in finance and an accounting this is all I know عنده بزمت أخو مستقط طبعا مستزبلو زلو تجريمه واي إذن خرميلو like تنبي سلت أنحى مارش 14 أيام تيان خم خطري وات نيوز إمبر بزحت صحفكم لا يقولوا تي جوكير كاغلملا قالكم I'm sorry I'm not like you know I'm not a church guy I don't have time to go to church Malta I have fixed it I know that I understand like you know again really sorry apologize that نعم أنت بقرب بزحت سبات كوديكم غرتها and thank you so much let's see what happened let's move forward all right and then don't forget personal finance was there and don't forget that two things gonna happen Trump for sure is gonna come the economy is gonna be good for how long we don't know so it is time to invest my friend he's a guy with the stock market and then he's a guy with bitcoins he's a guy in general with cryptos so let's think about it
So yeah, don't miss this one. All right, welcome Trump. Yes, welcome Trump. Thanks guys. All right, bye bye.